Menteri Ketenat Kekot Kekiak Jong Kejela Meghalaya uba AL Hek haka pratarik unai tung ula penpau bagi sorkar jela kalak ban penduk pendamno ya kejinga soi seskular bat ke company KPC gabalai soi na kebentar bantai ya ke Shillong Medical College ladalap bakani ke company kadai ke badoni kidak sniu kibalong persya ya ke imlang salang. Uba AL Hek ulong kijing kenok persya ya ke company KPC bakadon yikidak sniu kabalami mensyua balapatha yikipulit bakin wat ya kejing sisa hendrai kipulit kem lalap bakin lek bakla hendrai mentaru kilami biang kijing kenok persya ya ke company baladalap bakade ke kenhun ke badon dak sniu ke sorkar jelakan amya soishu ya ke memorandum of understanding ni soskular na ke bentar bantai ya ke Shillong Medical College haum sauli mau diang-diang. Ulaong kajing soy yak MOU hagas nam arajar khatar bat ke KPC kalong bantai yak Shillong Medical College Hatibi Hospital mau prem hendrai menta entaino yak haum sauli kumta nhap ban penthmai no yak MOU shua banya soy biang. Menteri Kekot Kekiak ulaong bagi sorkar jela hagas nam arajar khatar kalaya soy yak MOU bantai yak Medical College Hatibi Hospital them mau ba hendrai hadirin ba ula shimti ku Menteri Kekot Kekiak hagas nam arajar khatlai ula syam bagi jaka them mau ba kamlong setia kebabiang bat laya keren biang bat ke KPC ban pen kendria no syaum sauli. Ulaong kajaka haum sauli kadon tangkat nyau akar bat kat kum ki kendon jong ke Medical Council of India ke jintai ya ke Medical College kadon kam hadu arpau akar kajaka bat nakaliang Menteri Ketenat Urban Affairs bat ke he officer ke revenue kila ai ke jimenjur ban ai san akar kajaka haum sauli nak benta kane kam. Ula batai baka jingtai yaka Shillong Medical College haum sauli kandai hakaju kajaka kabala don lupa ka TB Hospital kabala dap bantai thmai bat ka sorkar kan empen kendria shu yaka TB Hospital na mau prem sya sauli. Yaka ni hadir bangla shimti mengaku health minister arajar khalai datater ngalayu i baga tu kajaka kabala dap sign agreement MOU buat ke KPC. Nak bentar bercina ke Medical College handai hapok ka existing TB hospital. Ini kejaka kam dalong babiang emar baki surok ru kilong jibarit. Dekat ke bercina ke Shillong Medical College kedot kam kejaka kam kelut. Jadi bala ada beken buat ki KPC kepada ki private partner dalam tangan Shillong Medical College. Orang iki la dalang ne eman shift no yang ni kejaka syate siapa sauli New Shillong tikilawan pet kejaka tikila ya menjur kata tambah ketu kejaka kadon khat new ekar dekat kum ga MCI dom ban sna ki Medical College don kam arfo ekar de mentai la tho siapa ka Urban Affairs bagi ladap long meeting hang ni apo kamera jongaru rangkat badu minister honorable minister jong Urban Affairs bagi official jong Urban Affairs jong health department bagi revenue aga juga por tikila menjur ban ai ya kata kesanekar te hadin ba kila menjur ban ai kesanekar tikawan no kanika lockdown hadin bawon kanika pandemic hadin kawan kanika pandemic hadin balawan kanika pandemic tiya ketika sauli ke bangisna nagam ta TB hospital la penon kam no ya ka kum ka COVID hospital hak itu gipur memuncul lockdown wan la le quarantine center ban mentai asna sundan da COVID hospital step down COVID hospital jadi dan ta daw la kham suki ya ga dia kejinyach kemat ka bai dei bat kani ka Shillong Medical College tang ba ka Shillong Medical College kanlong ni bapa drug mana bagi pesak di obon boleh ke sorkar kuat ban tai ye ni ka college ni ko ke lam ko kene bagi KPC mat ko bapa di ka kunhun ko bla don ni ta ka blak lima kajingwat benia gajong ka sorkar Meghalaya halur kata gajing yu ikut kubor ke bumi bagi la don ru gajing kli ke balami apa ka assembly ini ngimsim don kanu ru ka daw bangin lap bagadon kanu kanuru baka dan bijing lek bakla nagali ang jong KPC
Selain itu, ada lama sekali yang mengkliarkan UI yang ni kan Shillong Medical College. Ya kata tinggal nomla banong hunrei ya gawi bahatura tiga layak cikamat kakam. Tangga Shillong Medical College day tang neng dau jom kani ka. Jimpunan kam ya kani ka ai ka jaka la padun kam no naga banta kani ka pandemik. Tinggal nempala banong mentah haduk pangimpat tip kemdo kan di jenglong jengman jong kani ka pandemik kendang kenlong.